Sudah. Karena Allah nak kata yang بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سائلة تسأل فتاة في المرحلة الثانوية وهي ستخوض الاختبارات للشهادة الثانوية في هذه السنة ولكن مع هذه الإجازة الاضطرارية إجازة كورونا فيروس أثناء هذه الفترة هي تراجع القرآن وتستمع إلى دروس العلماء وإلى أقوالهم ولم تذاكر والآن فتحت المدارس لطلاب الامتحانات ماذا تفعل؟ ماذا نوصيها؟ sonnajo landi jiwo ko wonɗo e wadde bac hikka kono tawde taƴodiri bi l'école ji ɗin fermi sabu nde nawnare arde ɗo e nder ɗi lebbi ɗo ko yata lebbi nayyi ko wonno e wadde ko rewtagol alqur'ana on e janngugol defte diina e heɗagol makuji karama ko ɓen darsuji maɓɓe ɗin e fatuwaji maɓɓe fayda o révisali ko o hani dartinede kon ka bac haray ko hon ɗum wasiɗen oɗo sonnajo en torki Allah yo Allah hawrɗen e sawaba hawrdinamo e sawaba kanko kadi أولا يجب أن نعرف أن الفرض لا يترك إلا لفرض ko hande andugol kon taho ko wonde ko farli accatake terte sina hara yahangol kadi ko farli goɗɗum go ɓe mana ko farli tertortake sabu ko farlaki janngugol faama diina kan ko tawata si a faamali ɗum ɗon diina ma kan sellata ɗum ɗon koko waɗɗi nelaɗo men maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɗaɓɓugol gandal ngal no farli kala julɗo ɗo wigol muslimatin ala hay on riwaya ɗon wona o selluɗo ha si wiyama tun julɗo haray gasi kala julɗo woni julɗo gorko woni julɗo debbo ɗaɓɓugol gandal ngal tawata ko ilmu ad-daruri gandal ngal gastako e ɓawa mum ngal ka diina ko tawata si a famali ɗum ɗon diina ma kan sellata a andata no rewira Allah a andata ko harmi e ko daggi ko waɗɗi e ko waɗɗaki ɗum ɗon janngol ɗum ɗon ko farilla kala julɗo joni noon janngugol tonin toon ɓeydoya toon haawi e ko karama ko kaarini ko kummalujo naata e fannuji ƴellitoyo dow ɗum ɗon ko fardu kifaya si woɓɓe goo waɗi no yona woɓɓe goo wiyatake be julɓe ɓen fof be ɓe wona karama ko ɓe kummaluɓe yultoyɓe kono noon ko be heɓo e maɓɓe yultoyɓe tawata ɓen ɗon ɓe landete masalaji jilɓuɗi ɗi joni ño janngugol ɗi ka école ji française janngugol ton ko fardu kifaya ko farilla yonodirteɗo hiɗen ha ton jini e docteur ɓe ɗen ha ton jini e ingénieur ɓe ɗen ha ton jini e agriculteur ɓe ɗen ha ton jini ɗum ka be fannu ɓe ɗen ha ton jini e muɗum jama on wawata wonde tawa fuu ñawdowo ala anduɗo ɗin piiji ha ton jinnaɗi banu adama ha ton jini e muɗum tawa ala haray lorra no woodi kono wiya kadi en fuu ko ɓe jangge wonen docteur ɓe ma wonen ingénieur ɓe ma wonen ɗo ma wonen ɗa ko fardu kifaya joni noon jiwo on o janngugol ka l'école ko fardu kifaya no moƴƴi kono si on tigi janngali ka l'école ñande dargal Allah lanatako mo ko honno hayno jannga l'école honno hayno heɓa bac ko honno hayno gayna université ko honno hayno jannga science ko honno hayno jannga ɗum ɗo e ɗum ɗa ɗum ɗon landatake few
hiɗen hato jini noon e muɗen hato jini e sonnaɓe goo tawa e fannuji ɗin fof ko hato jinɗen kon fof ta si yayɗon en tawata ko worɓe hani wadde kon en tawa gorko no ɗon waɗowo ko tawata ko sonnaɓe hani wadde kon tawa sonnajo no ɗon hani ɗo wadde jonnon ko wiyeten o sonnajo ɗo o jiwo ɗo e jiwɓe waaɓe no o wayi koyoɓe wakkilo ɓe hiɓɓinira hakkude piiji ɗin ɗi noon no wawi yaadude janngugol faama diina kan jannga defte diina ɗen hunjo buy e alqur'ana on heɗo karama koɓɓen no wawi yaadugol e janngugol ka école française fewndo l'école on janngete yoɓe wakkilo ɓe jannga yoɓe révise mo faalama heɓude ko kelɗi ko be o wakkilo on tigi fanɗina e ɗoygol ngol o fanɗina puydan ɗan e darugol e internet fubbagol e internet daraɗa yon tigi rento e ɗum ɗon taw bonnu tan makko on o eto fewndo ka vacance ji o wakkilo ɗon o jannga o hunjo ɗon alqur'an o jannga defte diina o ɓatto karama koɓɓen o heɓa nafoore on tigi hawtiti piiji ɗi tawata ɗiɗo mo hawtiɗi haray o kelɗi o hawkatake hannde kadi anndugol diina kan e anndugol fi aduna o haray ɗo jiw on ko minnatamo yo wakkilo o révisa ɗo ɓorde ɗo joni mo wawi ɗuytugol fi hunjagol qur'ana ngol e heɗagol makuji karama koɓɓen ɓay tan on ɗo juuta hakkon ɗo e e bakke on hewtugol examen ji bakke on hewtugol yo waɗu tarkise e janngugol ngol ko o landoyte kon ka bakke o wakkile o toro Allah o fanna ɗoygol ngol e puynana no wirɗen noon yen tori Allah yol hawrden e sawaba wa billahi tawfiq